penyo ini ya kan kesmi kapakrau ha kecien kejongi kawila kuni bania kenduk lang ha kani kajaka kaba kibanget kicomi nilayakut lang ha bania sem lang ha kani kastep kaba mentome kemilaya lambek dalam renti katkum kajing frang kajing sliang kajing ainut
jing ayo jong ki mensim ki bakurdo ki balong ki kun ki jome ki bamela ki khu yini da ka jing ki khu lei ki jome ka bangila bani poiso pesan ha kani ka jaka bat ka bani yo atrai bani yarwa yaro ban tul krau ya kerteng ki jome Hagi jing ya le hakani ka pertei Lemami sha ingan pan Nakier yong ba bangir bashir kei kitab jibut pa landong ke baat me khot ke belingkong adu khana bad ngali ke beneng bethamai bad ya khindau bethamai namar kata ke beneng beningkong bad kata ke khindau beningkong kila laino bad ke duriau kam dan shu bad ngali ya ke nong ba pakoi ke Jerusalem bethamai Bagadawan hiar nublai nabne. Ya kabla krea kum kan nangai kurem. Ya kabla penibha kena ya utunga joka. PV bedan gini jaka kerteng ketiang tam jong Yesus Kristus belong nong pedim jongi. Kerteng jong gini kecing ruai lesim naga ni ketim belabo kanong ba kaban soban. Ia gini kecing ruai le thau de I pastor Elifas mungkin bala penbit penbiang di temen besan sebiang la pesam. Ini normal apan kesan yengi nyangu ini namar kejeng kejeng kata tiang yengi di port paro penslek yu syakri jeme pariasan di keting jeme kata kita no usha kita ma bak usha iki no shion putin maria tama ye kana ba Jerusalem napa pan kamau iki ke bage nasmo kemen ngaso serang pandan hakabalang gajong kris kabalang gajong kris kadai kabalang kamasmo kenapa pen pakat gani gagerteng balang kris kabalang kabakit ia gagerteng gajong kris hatu kamdai hatu bim semua berpagi gani ngadon hakabalang kabakit ia gagerteng gajong kris upaya wajib ia Jerusalem wong bagani ke Jerusalem kamkit ia gagerteng gajonga Inga kwa ayo piki bangai kibaran naga balang gajong kres. Kuntop iki wei pat kunhon kibaran kakangi ya gede kepor.
Ken mau la chiet doble na kata la chiet doble yang apa di pi. Pengikut jika kerteng gedong Yesus Kristus. Nak kata what compromise.